inquire ni meeting kido along la soalama pang ke council atum ningje je lo panang thak the det lo neli la soalam arjudun lo je eviction det lo te konat lo la tum han Ketoipo arona ting pen ke six schedule area ar lobe bilong le lo ha ang tan si toy anang po ante Ketoipo pan jisik loma la soalam na pen jisik tong take care ko seta akaprik along li karbiang long ar lu kapache right to long le den dia pan la encroachers la men encroachers kunang kok la hala dak do tu encroachers kulote lage aron ripen long le kache right ba ki tidun puya binong ke encroach kulote bang along le ki tidun la tumpan karbiang long ar lu tong pe do tu etpom jong si karbiang long arlopen no man ke plumun e lang polotan te uneli gi pudu no bangke kachong ridu no bangke lot lat mondol lapen ARO tumpan lapen revenue officer tumpan an ha arong toira pelang nangi labang so munit tumpala akapre along le pache right to long le det nangi pusi la salam pulo setala council tu mangang thak thelan konak sila tum pedo mo philang bom na pusi pu dada mo phi ke lang dun tong thek khia ko bang ako karbia tum ge duko hojo amaharong be the dam po bang poisa do pik hala tum bang ke Bihar pen ke bang ba Bengal pen ke bang tum bang poisa do pik karbia tum phan poisa pen ako piludang le po amar along le ako bonthok seta enam tu et la pulote VGR along le pen flung seta alia bedet ko achema VGR along le pen flung nang ipu ja semet eli tung ipu ike ke chia tum dak dolong le la posi la tum phan karbiang long ar lu pen pe dolong le det nang ipu alam si ja semet alam ke ki Nanti VGR bangela ke Supreme Court anda order dulu apa? La order nang klang clear ko ben si nilitum ajahar tu nili pendang lo Dhonsing Kramsa ba Griffin Timung la pen anut kapre hala suhut ke Dr. Dilip Kathar lahiho yatum anta nilitum seminar dosi latum pandak pen Harley at nangi po alam nito enlo lapen 2008 aningkan surihini ran net cap aningkan ta nilito memorandum ta da council long pilo lapen hala lam sakhong long tribal cooperative farming society along le chiri suri ke thom along le ta lata Harley at hala encroachers to man Harley at ra Karbia tum hana ko pitu nangi po alam halawang so aning kanta nilitum alam peklang. Kapeklang iya thege la six schedule teng penke six schedule paragraph 20 paragraph isi la pen paragraph inkoi hala along ki po tengke tribal tu ngasi dolong chaji ko mati jadi VGR along le alam chot le pudam kali long le antuge tribal atum si charai chot nahi purmati alam la si non tani tum VGR pen flung nangi pulo seta flung der amat karbiang long ar lo along apret pedu tu ek pulo te li tum mang thang da liga beda jian ka kala la helo non mat ke ni li la ans ninge le kala solo ni li adu chupo alam ni roha so pan je VGR long non Karbielo autonomous council notice pilo eviction po posikulo. Alam ita babangso eviction depte. Non per temasar pulo piniaga long electric people la mal long electric pidet puma babangso la nang ita pudo jima pine. Lantar nili kining jekan tuma lan lo
Ili tumne long lagi tik kinengi kailu athe puer lo arona long ta da ke inglo aso hawa ili tuming aso tuke kapre tuman ke tik ti gusan alhi tumai tik tik lo da pen no se ati ma lo te damo lanel mati kalang seno ke litu along adim ta tik pina lo ala bendak ako ini lam terma inglo aso hawa puer arona lo ki tangke la eviction la inglo masuk pada dia tu mana eviction lah, itu tu inglo masuk pada pasung pun beda ni mesti. Jom se itu inglo masuk tu mana aku eviction dia pun nanti ada lagi, itu tu dia cok cedek. Cok cedek. Ati olah aron lo ke puan kan dia itu mana, dah ke inglo hawar, tapi inglo masuk tu mana hawar itu tak tolong lo tangan ki. La 10,400 banyak 34 as I square along ki. Dah ke itu inglo masuk tu mana hawar itu tak cok. Tapi nuwe lah, jong si ni lagi bukan tu makai non eviction pun, tapi eviction aho jong si inglo masuk pada masuk sak konten konten lagi tim kar biang lo tu lagi politik sali masih cuan cuci nana. Jong si alam itu tu mekai pan, mata lah 6 itu lah constitution kan, jong si council cari itu konten te, non lah eviction hoke inglo masuk pada pajak nanti. Nah, macam ni. Supreme Court order long tak tu ya, inglo masuk tu man ke Tharli long le Tharli namni padang order la tu ke la si inglo rat tu bhanya lage encroachers puno dak wala tu ke ning hok le tu sita la tu ke du nang ji tum lo ke la tu ke la pola tu mange encroachers wali lo forest area tame VGR tame ning hok tame la tu mange dulong lo la tu mange ako iselam na PGR biara na selesa PGR eviction ke Karbia ke atoma solution po hokda meji masa. PGR long ke do ke che sofa. Eviction det po. Tera te karbia ke toma solution ma ka pe dolam masos ta solution. Neliuma thagela ke la karbia long ri ke che rai Allah ma bangle ma thadam lo te la ka solution ne kadilang. Seta hedi no namat ke ilitum la VGR along pen katharli bangke la bangke mesen no la pen la ke claim nang ji pusi ilitum pulo APHLC pen da la ke pulo la pen iningar lo pen si la ke che kroy dun la sita non alang itu eviction po sita latum eviction det pen latum account karbian lo autonomous council lo sa $40 eviction dat sita hotalis ke dokok lo tebul ke jolong apa vote ke job tulong right ke dokok ke ding min ke voting right lo ke ding kalang vote ke job tulong lok le po an ge alam hala demokrasi alam penang le po hala tum kape hai kang tum ye tum han aprang men ge pu thule po mati la so VGR along le pa vedat nang ji nang ne tum nang phanam pe hai te la PGR along le reservation pa vedat po ma uji mati hala tum mangke an ge hala so ni te election ke hai dia pan po jo pa vedat po ni pu thu ko gi election ke hai dia pan ang mo election tan det ke hedi la ke hai dia na bangke rat ajak kong bensi ke hai po mati jo ke hai pule te rat ajak kong ke long lo ke ay rat ajak kong pensi ako president prime minister dum handam thule pon ke ba governor chief minister dum han CM han pudam le po minister MP dum han pudam le po je la bang so long le PGR pura pubede nang ji reservation pa bede nang po paksi ningye turong le po ke la helo ke so kisuma bang ke la si hala tum yong si dak do tu bom vote ta pitulong bom la pulo te la ke tum ke itum eviction ben alia bangke la du oedet po pero no koni de da iselam jago to chop por hansa ba chupo je kedam ta election por hot Dr. Himanto Biswa Sharma pulo karbiang long siktul ke doar lo Bihar pen ke la age che so tum han ke eviction chelo la tum sitaken Pilos sai da ketiki latung si cepat duk cepala latung si nok ketiki klempu. Ten non la so teng protante karbiang lo mas council